Hey, ndza mi amukela eka yin'wana documentary eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Mina ni Jara Mhlengo Mafosi Tribe by Force. Ndzi ba mandla ka wena Themzana Reloaded loko ni lumbe nkarhi ku va hi phamela vayingiseri documentary. Tlhela ni khensa wena muyingiseri loko u endle nkarhi wa ku va u yingisela emadyambyini ya siku ra namuntlha. Tsundzuka muyingiseri leswaku n'hweti ya Mudyaxihi i n'hweti leyi ku tlangeriwaka vatirhi hinkwavo eAfrika-Dzonga. Lemuka nakambe leswaku documentary leyi sweswi yi nga ku tlangeni eka xiyanimoya. U nga tlhela u ya langutisa eka YouTube channel ya Munghana Lonene FM sweswi. Yi ta tlhela yi tlanga nakambe eka SABC Plus hi Ravumbirhi hi awara ya 12 nanhlekani ku fika awara ya 1 na le ka DTT channel 8. Ntirho wu chava mavoko. Leyi i documentary ya n'hweti ya vatirhi eka Munghana Lonene FM. A hi languteni leswaku eka documentary leyi hi ya hlangana na yini. Ntirho wa phorisa mintirho ya vavasati because wansati a nge swi koti ku landza xigevenga xa dangerous a fika xi kuma a xi teka a vuya na xona. Ni vulavula na Lorraine la i tirhela a Giyani Fire Station ni tirhela kusukela hi 2018 ku fikela lembe leriwa. A ni navela ku ringeta swilo swa different leswi vanhu va swi chavaka. Ku na vavanuna va ku hlaya lomu ti-prison hi ku hambanahambana ka tona va nga fambisiwa hikwalaho ka mintirho ya mina. Ivi na mina hi nexe ni ye ni tibyelini ku ni ye ku tirheni xin'wana na xin'wana xi ni nga ta hlangana na xona xi ta va xi ri phati ya kokwalaha ntirhweni no fanele ni vona ku ni endlisa ku yini. Hayi wena na u tsakela swinene a wu ni tikeli ku i ntirho lowu ni nga lo tibyela ku ni fanele ni wu tirha hi ku tiyimisela. Ku na mintirho yo karhi leyi vayingiseri va twaka onge a yi nga fanelanga ku va yi tirhiwa hi vaxisati. Mina Davis Makhuvela ni muakatiko wa kwala ka Nkuzana. Mina leswi a ni lava ku swi zama ku swi hlamuseta laha ni vulavula hi mhaka ya ku vavasati a va nga fanelanga ku tirha mintirho yo tika swo fana like na vusocha a byi fanelanga va ka mhani because laha ku tirha matimba n'wansati a nge swi koti ku ba munhu hi mpama and then after that ku ri n'wanuna. Se na yin'wana mintirho like ya vublidara i ntirho wun'wana lowu vavaka ngopfu. N'wansati a nge swi koti ku tlakula xitina kumbe ku mikisa ridaka a tlhela a coca tibara hikuva ku swilo leswiwani i ntirho wun'wana wu tika ngopfu. Swo fana na mintirho yin'wana yo fana na ku layichela titiraka leti vavasati va nge swi koti a nge layichi tiraka n'wansati. Vavasati va lava mintirho ya vona ya special like ku ti swekela emitini ku ti famba va ti kukulela emajarateni va ti kombelela mintirho ya soft va ti xavisela va ti endlela mabindzu ma vona va ti dyela swona. Hi mina Vusimosi Ndove ni muakatiko wa kwala ka Nkuzana. Ku na mintirho leyi nga kona kumbe leyi nge le ku humeleleni ni vona nga ri a yi fanelangi for vanhu va xisati kumbe va ka manana kumbe va mana hina. Ku na mintirho yo tirhisa swipedi na swiyini swo celacela a swi fiti va ka manana swo yelana na sweswo. Mintirho ya va ka manana i mintirho ya ti-admin hi vula swe le ti-ofisini hi swo mintirho leyi nga fikaka manana mintirho yi ri mavhengeleni ya maxopo emavhengele ma swimbalo kumbe mavhengele ya swakudya. Vamanana va tshikeleleka loko va tirha tikontirakeni ka swo fana na swona sweswiyani. Vamanana kahlekahle mintirho ya vona i mintirho leyi nga olova hikuva vamanana phela va twa ku vava ku hindza hina. Vamanana hikwala ka hina hi nga kona kwala hi nga kona hi mhaka ya vamanana. Se mintirho ya tikontiraka ni vona nga ri a yi fiti for vamanana. Vito ra mina hi mina Mathebula Winston. Mintirho leyi vavasati va fanekelaka va nga yi tirhi i mintirho yo fana na ya vusocha vuphorisa na ya vublidara leswi swa ku aka. Swin'wanyana i ku va fanekele va nga khomakhomi swa swipedi va khurhela. Hi mina Onika Mavasa. Mina ni vona nga ku mintirho leyi na vavasati hi kumaka masiku lawa a hi yona ya vava ntirho wa piki na foxolo i ri n'wansati i pfuva daka na concrete na hinkwaswo ku cela titoilet a hi swa hina vavasati ku khandziya ehenhla i penda vavasati a hi swa hina loko no wa ntshoveka ke ene loko ni heta ku cela piki mi la ta vula ku na ha ta bebulaki hi ku ni ta va se ni karhele xisuti lexi a xi nga ha swi koti ku rhwala n'wana la nga ndzeni. Se mintirho yin'wanyana a yi hi faneli a yi pfumeli kahlekahle a yo ka yi nga hi faneli yo ka yi nga pfumeli ku va yi tirhiwa hina vavasati ya tika hambi ku ri ku hlantswa timovha a car wash naswona i ku yima nkarhi wo leha ku ri n'wansati.
a swi fanelangi swi endla sweswo. Ku na vavasati lava nga khomanyari hi timhondzo eAfrika-Dzonga lava tirhaka eka mitirho leyi langutekaka onge a yi fanele yi tirhiwa hi vavanuna ntsena. Hi vile na nkateko wo burisana na vona. Okay, vito hi mina Busisiwe Gala ni huma ka Mdavula a Tlangelani. Ni mutirhi wa la ka SABC a Polokwane ni technician. La ka SABC vitana SABC Limpopo Khombo la ku nga na ti-station tinharhu, so ni va ni ri technician ka ti-station teto ti ri tinharhu ku nga Phalaphala, Thobela na Munghana Lonene FM. Ni sungule ku tirha SABC swi na malembenyana ni kha ni tirha laha ka SABC, swi nga swi fika ma 5-6 years ni kha ni tirha laha ka SABC. Loko ni ku technician va hi vitana ti-technical operator, un'wana nga ku sound engineer. Career leyi ya vu-technician mi yi hlawurisa ku yini? Career leyiwani ni hlawule na ha ri xikolweni hikuva ni kha ni rhandza radio ku yingisela, mara se ni va na interest ka leswi humelelaka behind the scene. Ivi ni sungula ku lavisisa kahle ku swilo leswi ya moyeni ku endleka ku vanhu va ze va ya moyeni hi va twa ka radio swi endlekisa ku yini. Ivi ni researcha ni kuma ku okay, loko endle sound engineering u kota ku tirha, mara na loko ni languta kwala ni kuma ku ntirho lowuwani wu tirhiwa swinene hi vavanuna. Hi la se u nga ni nyika interest kona ku mona mina ni nghena hi ku sweswi ni swi ni tsakisaka loko ni swi vona va kha va endla. Ivi ni kuma ku wu tirhiwa swinene hi vavanuna. Ivi na mina ni ku ni lava ku ti kombisa ku as n'wansati ni ta swi kota ku swi tirha swilo leswiwani, a hi swilo leswi swi tsandzaka. Ivi ni ya xikolweni ni pasa ku heta, loko ku huma xikolweni ku huma ti-post ka SABC va ku va lava ti-intern ta ti-technician. Ni apply-ini famba process yaleyo ya ti-interview. After interview va ni fonela ni ta tirha, ni sungule ni tirha ni ri intern ni va freelancer until la se ni nga va permanent. Byelani mina ntirho wa n'wina tanihi technician wa siku na siku la SABC hi wihi? So ntirho lowu va ku va kha hi wu tirha la ka SABC as a technician, sweswi ni nga vula ku hi ti-sound engineer. So ti-sound engineer ti hambana hi ku ya hi ku hi tirha kwihi. Se loko hina hi wu tirhaka la ka SABC hi va hi kha hi tirhana na ku recorda ti-pre-recorded program swo fana na vo Mina Hi Mina, ti-advert tete mi ti twaku ka radio, vafundhisi nkarhi wun'wana sweswo tanihi hi va hi kha hi recorda ti-program letiya. And then hi va hi kha hi endla na the-outside broadcast, leswi vitana ti-OB. Outside broadcast hi loko va ku Munghana Lonene namuntlha ya famba mi ta va twa va ta va kha va haxa va ri a Tzaneen, va ta va haxa va ri a Giyani. Hi va hi kha hi famba na vona hi fika hi va connecta loko hi ri le handle ku kota ku n'wina mi ka kaya still mi va twa a moyeni va haxa ti-program ta vona as if va le studio. Ya so ka mitirho leyi endlaku na nongonoko wa empfuxelelweni loko va va mutwa ku empfuxelelweni hi ya kwini hi ya ka Mavambe, hi ya kwini kerekeni kwini. Loko n'wina mi ri kaya mi kha mi yingisela empfuxelelweni, leswi mi swi twaku swi va swi endliwa hi hina ku n'wina mi swi twa na hi ku hi connecta sound and everything, ivi hi kota ku swi yisa a moyeni. Loko mi swi twa swi pfa swi beda ku va ku ri hina kwalaya hi kha hi lwa na swona hi pfuka na swona hi ku n'wina vayingiseri mi ze mi swi kuma swi ri clear a moyeni. Tanihi technician leti tin'wana ti-project mi ti endlaka leti mi tinyungubyisaka hi tona? And then ti-project tin'wana futhi leti hi ti endlaka yo fana na Xitsonga Music Awards. Xitsonga Music Awards, it's one of our biggest project la ka SABC as the technician. Se ni ve involved in swinene ngopfu ka yona Music Awards. Na yona loko mi kha mi va twa ka radio ha ku mu wini i mani ku ka ku endliwa sweswiya na ti-activation teti hi famba ku kha ku endliwa before Xitsonga xi va kona. I mean ti-awards ti va kona ku va ku ri hina hi kha endla ku a moyeni mi va twa loko kha ku timintsu ta Xitsonga ta va kha ti haxa ku hi michongolweni hala. Loko mi ze mi va twa Buti Mafosi va kha va haxa laya ku va ku ri hina hi va ku hi va connectini, a ku na ku va famba hina hi nga ri kona. Loko vo famba hina hi nga ri kona swa n'wina a mi nge va twa moyeni. Busisiwe Gala ku na leswi a ti navelelaka swona eka siku ra mundzuku tanihi technician ya xisati. Ku navela ka mina as technician ya xisati kambe i ku ni nga tikuma siku rin'wana na mina ni ri murhangeri wa ti-technician hinkwato, ti nga va ta SABC la Polokwane kumbe SABC hinkwayo, because hi na varhangeri lava kumeka ka Auckland Park lava va langutaka ti-technician ta ti-region hinkwato as hi swi tiva ku SABC yi kona ka ti-province hinkwato. Se ku navela ka mina ku siku rin'wana na mina ni tikuma ni kha ni fambisa i region, ni kha ni fambisa department ya technology ya ti-SABC hinkwato. And the opportunity la SABC tona as technician ti tele swinene, wa tikuma kha u tirha vo SABC 1, wa tikuma kha u tirha ka ti-station ta ku hambanahambana.
so the-opportunities ta hina vele ti tele so mara xikulukumba lexi mina ni xi navelaka I ku tikuma ni ri manejara ka siku rin'wana. Ni kombela mi tsundzuxa vaxisati lava nga na ku chava ku nghena eka mitirho leyi nga taleriwa hi vaxinuna. Eka vanhu va xisati lava va chavaka ti-challenge ka mitirho leyi nga kona ya maybe a ngo ku drive mabazi ku aka swa vubuildara ku va maphorisa cause ni xiphorisa na swi tiva ku tale ngopfu vanhu va xinuna. Mina ni ka munhu yaloye a ku na nchumu as long as u ri munhu na wena a ku na nchumu lexi nga ku hlulaka. Xikulukumba I ku mihleketo ya wena yi veke ka xixexo ku lexi na mina ni ta xi kota I ku tibyela xin'wana na xin'wana I ku tibyela ku lexi ni ta xi kota na hina loko hi fika kwala mitirheni a hi ngo tiva hinkwaswo loko hi fika va hi komba xibazana loko u fanele u driver a ni chuha na mina loko ni nge dyi koti mara sweswiwana vo famba u ya Durban hi xibazana na swi kota ku driver hi ku I sweswi ni nga tibyela ku leswi ni ta swi kota a ku na lexi xi nga ni tsandzaka so ka munhu un'wana na un'wana u nga n'wi byela ku a ku na nchumu na wun'we la misaveni lowu nga ku tsandzaka as long as wena u tibyela wena n'winyi u tlhela u tinyiketela hi ku tibyela ntsena u fanele u tlhela u tinyiketela u tirha hi matimba and then u ta kota swin'wana na swin'wana. Loyi I Dlenda Mathebula u tirha tanihi fokisi kwala eAfrika-Dzonga. Malavisiselo yakwe ya milandzu ya xiyimo xa le henhla ya n'wi winisa masagwadi yo talatala. Ahee vayingiseri va Munghana Lonene, vito ra mina hi mina Sergeant Mathebula Dlenda ni tirha exiphoriseni ni karhi ni tirhela eZanini eka unit leyi vitaniwaka Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit. Hi karhi hi tirha hi ti-case ta ti-gender based violence leti hlayaka rape, sexual assault, assault GBH eka vana, ti-missing person na ti-abuse hinkwato leti fambelaka na ntirho wa hina eka unit leyi. Ni joine xiphorisa hi 2006 hi July. Loko ni joina xiphorisa a ku nga ri timhaka ta ku a ni nga si za ni twisa nchumu hi xiphorisa. Ntirho loko ni tshamile vo mana mehe va ni fowunela va ni byela ku n'wana mehe ku na tiposo a xiphoriseni va lava vanhu aplayela hi loko ni ya ni ya aplaya va ni vitana a xiphoriseni a ku nga ri timhaka ta ku ri ni tsakisa hi yini a xiphoriseni a ku va mhaka ya ku ri va mana mehe a ku ri munhu loyi a rhandza ku yingisela Munghana Lonene. Loko ni joine xiphorisa ni ve ni tirhela a xiphoriseni xa le Giyani laha ni nga transferiwa ni ya tirhela eLetsitele. Loko ni ri Letsitele a ni rhandza ku pfula ti-case ta ti-rape na ta ti-domestic violence loko va tile vavasati va ri karhi va rila a ni rhandza ku pfula laha swi nga endla ku ri ni hetela ni developa ku tsakela ku lava ku tiva ku ri ti-case leti loko ti pfuriwile ku humelelani hi tona ku ri ti helela kwini ivi hi laha ni nga hetela ni decide ku ri ku na unity leyi va nga hi yona FCS yi tirhaka hi swoho ku ya fika emasunguleni ku fika emakumu se ni hetela ni tsakela ku va ni tikuma ni karhi ni tirha ka yona ni apulayela ku ta tirha ka yona. Swa olova ku tirha hi milandzu ya vapfinyi na ku va vana va pfa va biwa swi olova ku fika kwini? A swi olovi swa tika swinene ni vulavula sweswi ni karhi ni vulavula na n'wina eka weekend leyi ni humaka ka yona a ni nga ri kahle a ni ri na case ya n'wana lontsongo loyi a nga biwa swinene hi tihanyi hi stepfather xa yehe. Ntirho loko ni ya ku n'wi voneni a xibedhlele ni fike ni tsandzeka ku tikhoma ni twe ku vava swinene ni vona ku ri n'wana wa mehe a nga tlela laha mbedweni ni tikume ni hundzuluka ku ri n'wana loyi a nga ni voni ni humesanyana mihloti ni jika ni va strong for yehe ni tibyela ku mo n'wana loyi a nga swi voni ku ri ni vavisekile amoyeni. Ta vavisa ti-case leti hina hi tirhaka hi tona ta vavisana swinene ene nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri mina ni na vana ni fanele ni muka ni ya kaya na vana lavatsongo loko ni fika kaya vana lavaya va lava attention ya mina amutini papa vona u lava attention ya mina u kuma ku ri ni vuya kaya ni nga ri kahle ni fanele ni fika ni tshama amovheni ni ti yingisela ku sungula ni ti adjust ku ri loko ni ya na nghena ndlwini ni va ni ri kahle. A swi olovi ku tirha ka unit leyi swa vava swinene swi lava mbilu ya ku leha ene swi lava u ri na passion ene u va u tiyimiserile handle ka swona u nge lunghi. Nkarhi wun'wanyani I broke down ni swi twa ku ri hayi a na ha swi koti mara loko ni hleketa ku ri kambe loko ni famba ni sukela vanhu lava xanisiwaka emoyeni ni tshika ni lan'wa ni ku ri swa ni vavisa ku ya humelela yini ka mundzuku hi vona ni tiyisa hi ku ni tibyela ku hayi mo ni ya mahlweni ni karhi ni tiya loko ni karhi ni kuma support
eka vurhangeri bya mina ni kuma support ka colleagues ta mehe na le ka family ya mina swi endla ku ri ni ya ni karhi ni tiya swinene na le ka community ya ni support swinene ni tirhisana na vona kahle ngopfu va ni support swi endla ku ri ni kuma matimba ya ku ni ya mahlweni ni karhi ni tiya mara ti-case ta hina ta traumatizer u luza swilo swa ku tala ku ri na loko u ri kaya a ku na nchumu swa ku ri hinkwaswo ho endla hi ku hi fanele hi ya mahlweni na vutomi mara swa tika swinene ngopfu. Tikhese leti mi nga tirha hi tona ti famba njhani kusuka loko ti pfuriwile ku ya fika makumu? Kusukela ni tirha ka this unit hi 2009 ni ve ni va na ti-case ta ku tala leti ti nga humelela ni nga ti lavisisa kusuka emasunguleni ku ya fikela ti ya va ready for court ti famba court then ti hetelela ti va ti gwevile. Ku na vavanuna va ku hlaya lomu ti-prison ku hambana ka tona va nga fambisiwa hikwalaho ka mintirho ya mina. Se swa le ntirhweni swa le kaya ma kota ku swi ringananisa? Swi karhi swi tika muhaxi mara na ringeta hi tindlela hinkwato ku ri loko ni ri ekaya ni va mhani ni endla ti-duties hinkwato ta vumhani ehenhleni ka vana va mina. Leswi ni nga tibyela swona tibyela ku ri child protection yi sungula le ekaya ku hava ku ri ni ta ya ni ya pfuna vana va le handle ni karhi ni tsandzeka ku pfuna vana va mina. Se vana va mehe leswi ni va pfunisaka swona na va le handle ni va pfunisa sweswo ene ni va ni karhi ni va komba rirhandzu leri na vana va mina ni va kombaka rona. Se hi ndlela yaleyo swi endla ku ri swilo swa mehe swi kota ku balansa ni kota ku ri ni langutisa ku okay loko n'wana wa mehe a nga pfukanga ni tsutsuma ni n'wi yisa exibedhlele ni ta kota ku ri loko se ni ya ku tirheni ni ta tirha miehleketo ya mina yi ri kahle hi mhaka ku ri a ni siyanga n'wana loyi a nga ku vabyeni le ndzhaku mara loko no famba ni siya n'wana a nga pfukanga ni ya ku tirheni ni seva yini purpose ya ko i yini ma swi twisisa muhaxi swi ta va swi vula ku yini ni tsandzeka ku hlayisa vana va mehe se lava va nga ri ku va mina vona ta kota ku va hlayisa na. Vadyuhari loko va tshuka va hlangana na timhangu ta ku pfinyiwa swa olova ku va va vulavula na n'wina hi mhaka leyi? Swa va tikela ku va va vulavula na hina muhaxi hi timhaka ta masangu swa tika swinene swi va swi karhi swi va tikela u kuma ku va khoma hi tingana mara loko hi karhi hi vulavula na vona ku ya mahlweni hi va kombisa ku ri kokwani n'wina mina xidyoho munhu luya a nga na xidyoho hi luya hi ku a nga na vumunhu a nga deserve ku va a tikuma karhi a tshama a xikarhi ka vanhu ku hi yehe a nga violate ti-rights ta n'wehe. So loko hi karhi va khutaza hi ndlela yaleyo va hetelela va swi twisisa then kuma ku se va vulavula hambi sweswi kuma ku va chavanyana kuma ku marito ya koho ma kumela ndzimeni mara va hetelela va open va hi byela ku ri swi endlise ku yini ku ri kota ku lavisa minandzu ya vona ku fika emakumu. Surgeon ha mi hoyezela eka masagwadi hinkwawo lama mi nga wa wina tanihi phorisa hi kombela mi hi tshweta ta masagwadi lawa. Ni nghene exiphoriseni hi 2006 ivi ni ta ka family violence unit hi 2009 kisukela ni ri ka family violence hi 2009 ni ve hi 2011 ni kuma award ya certificate of hard work kusuka eka SAPS Women's Network a na ha ri constable kwala ka FCS hi 2011 ni ve ni ya kuma provincial token of appreciation ya outstanding performance then hi 2011 ni tlhela ni ya kuma the national certificate xa token of appreciation na yona ku ri ya outstanding performance hi 2016 and 2017 ni ve ni kuma award ya best detective of the year provincial kwala Limpopo. 2018 ni ve ni ya va second runner up a national ka national excellence awards ya ka category ya vu detective as well. Then hi 2023 ni ve ni kuma another award ya best FCS unit investigator of the year. Then 2024 kunga lembe leri ni ya kuma the ministers award. Hey ya hakunene swinene swa tirheriwa i masagwadi ya munhu wun'we hinkwawo lawa a mi ni pambuleri rin'we maraki a hi humeni ka swona a hi kongomele tindhawini ta le Giyani laha hi kumaka wa ka manana loyi
a nga khomanyari hi timhondzo na yena loyi I muchayeri wa thekisi. Mina Dolens Chavalala ni tshama ka Xikokwani ni driver taxi ya kusuka a Giyani ya ka Xikokwani na Mavalani tlhela ni driver kusuka a Giyani ni ya ka Mbongwani Mbatlu Xivulani N'wadzekudzeko. Ku nga va ku ri yini lexi nga mi endla ku mi ze mi hlawula ntirho wa ku chayela thekisi? Lexi nga ni endla ku ni hlawula ku tikuma ni ri karhi ni driver, papa mina I n'waswibazani, so ku na vatirhi lava va hi pfunaka kwalaha kaya. Se ni tikume ni ri na ku navela ku loko vatirhi va chayisa a ni hamba ni va heleketa hi xibazani ni vuya na xibazani ku fika laha na mina ni nga swi vona ku loko no tinyiketela ni nga va na vuswikoti bya ku va ni kota ku tirha ni pfuna papa ku va ni karhi ni fambisa business ra vona. So swi nga endla ku namuntlha ni tikuma ni ri a ku driveni. Mapfa mi hlangana na ku chavisiwa hikuva vanhu va vona kumbe muchayeri wa xisati? Ya sweswo hi xitalo ha hlangana na swona. Ni tsundzuka siku rin'wanyani ntirho wa hina loko na ha kombisile ku ntirho wa ku tirha hi ku tiyimisela a ku dyi mukhekhe ka u butiwa nkarhi wun'wani na pfuka hi vo ma 11 feni ya ku bukeni. Ivi ni tsundzuka siku rin'wanyani loko ni karhi ni tirhela ka yin'we ya tindhawu teta ni tirha ka tona, nte ni fika endhawini yo karhi ni kuma vavanuna van'wani vanharhu. Loko va ni yimisa ni yeni ya yima le ko taniya ni ku a mi swigevenga na, a hi swigevenga hi se ya joni ya xava movha. Se mara ni lava ku vula ku ri kona ti-risk ti kona, mara ku ya laha ni tirha kona ti-challenge leti ni hlanganaka na tona ka vanhu va xisati a ni se tshama ni hlangana na ti-problem. Lava ni hlanganaka na ti-problem na vona I vanhu va xinuna. Vanhu va xinuna va tala ngopfu ku khandziya va nwe byala, mi kuma ku van'wani a va swi lavi ku ku hakela. Tanihiloko na ha kombisini ku ntirho nge u tirhi hi kan'we, a ni va layicha van'wani va nga hakeli ni nga swi voni a va hakelangi ku fika laha ni nga ze ni pfuleka matihlo ni swi vona ku vanhu lava a va ni tirhisi kahle. Nkarhi wun'wani va nwa va chela mabodhlele kwalaha, nkarhi wun'wani loko ri ku fambeni va ku yima hi laha ku ta tirhuma, nkarhi wun'wani loko I hundza laha ku nga na thavheni va ku yima hi ya xava a thavheni. Se leswi ni nga vuya ni kota ku va manager hi xiswona I ku va a ni lwi na vona, mara I ku va ni nga endli leswi va ni byelaka swona ni tlhela ni va hlamusela ku nawu wa association ya hina a wu pfumeli. Ni nge endli ni tsakisa n'wina ku ta tikeliwa mina mindzuku, se ni tirha hi nawu. Mi kuma nkarhi wun'wani wa khandziyisa van'wani va tinwele madleke ya vona, khandziyisa va mhana hina, vakokwana wa hina, va papa wa hina, lavakulu ka hina. Mi kuma ku va famba va karhi va rhuketela ndlela leyi hinkwayo. Se nkarhi wun'wani loko se kuma ku se va rhuketela swi kota ku ni yima ni kombela ku kumbe ni mi chicha kumbe hi ya mahlweni na, because leswi se mi swi endlisaka swona a swa ha kombi hloniphi. Movha leyi a ku khandziya n'wina mi ri n'wexe, ku khandziye vanhu hinkwavo. Se ni kombela ku ni fambiseni kahle na mina moya wa mina wu va wu ri kahle ku hi kota ku fikisana hi hlayisekile. Tanihi muchayeri wa thekisi wa xisati, Dolens na yena u na leswi a lavaka ku swi fikelela. Laha ni tsakelaka ku lava ku ta tikuma ni fikelele kona tanihi ku a ni ma swi vona ku loko munhu a ri tirhweni nkarhi na malembe swi le ku fambeni, ende ni hlawule wona ntirho lowu ku tirha ka wona. Ku navela ka mina I ku va na mina ni tikuma ni ri ownara, se na mina ni karhi ni tirheliwa hi van'wanyani ku fana na mina ni nga ku tirheleni ka mutswari. Ya hakunene ntirho wo chava mavoko. A hi languteni Xungi Makhuvele loyi I wa xisati loyi a tirhaka hi ku vekela ti-tiles. Mina Xungi ni huma ka Mbokota, then ni ta lava xitandela ka Bungeni 2012. Ni sungule ku vekela ti-tiles hi 2011 ka ni tirha na Bosidwele Mahlukuzi va ka Ntuli. Ni lo hlangana na vo patwini va khome michini, ivi ni ku xi lexi tirheni va ku xi tirha ku tsama ti-tiles. Ivi va ka mina va ku ni ku ni kombela ntirho va ku mi ta wu kota na ni ku ni ta wu kota. Se ivi Bosidwele swi fikela va nga vuya va sungula ku va nga pfuki, ivi va vuya va lova hi 2013. Loko va lova hi 2013 na kha hi tirha kun'wanyana kwala ka Chavani. Se va vuya va vona ntirho wa mina wu ri kahle kwalaha kha hi tirha kona, ivi va ta va ni kombela ku ni ta hetisa. Loko va ni kombela ku ni ta hetisa ivi ni vuya ni ya ni ya hetisa ntirho luwa. Se ivi kusuka kwalano mikhala bya ni xavela michini, ivi se ni sungula ku hamba ni va ni ndlela ti-business card Joni, ivi ni hamba ni sungula ku hamba ni ti tirha, vanhu hamba va ni foyinela ni ta swo famba ka ndamara ta maphepha lomuya mapatwini. Loko ndamara ta maphepha lomuya mapatwini vanhu va tsakela tinamba va teka tinamba foni va khani ku xikwemeta xi suka ka mali muni xi ya ka mali muni. Xungi a ngo tirha ntirho lowu hikwalaho ka xiyimo.
wa wu tsakela hi mbilu na moya. Hayi wena na wu tsakela swinene a wu ni tikeli ku ntirho lowu ni nga lo tibyela ku ni fanele ni wu tirha hi ku tiyimisela tanihiloko u na munhu loyi a nga ni siyela wo a hundze emisaveni. Ni hleketa loko a lova siku leri nga na n'wi pfuxela ro exibedhlele hi mhaka ku a hi kolota na mali yin'wanyana a fika ka mina a ta tirha laha ku nga heriki. Se ni twa ni va na challenge hi ku ntirho lowu ni nga siyiwa hi munhu loyi a nga ni siya a nga hundza emisaveni a ku ta sala tirha laha ku nga heriki. Hi van'wanyana vhele va vula ku ntirho wa vavanuna mara mina n'winyi ni twa wu ri kahle ka mina ku na mintirho ya kala sweswiwani ka ha ri ku ntirho wa n'wansati ntirho wa n'wanuna yona ti-challenge ni hlangana to vhele ku ni ri ku tirheni mara hi ku munhu un'wana na un'wana fanele a hlangana na challenge loko a ri ku tirheni. Shongi wo swi kota ku tihanyisa hi ntirho lowu i ti dyela ntswamba na vulombe. Swinene na kota ku tihanyisa na endla leyiwa loko yima ku wini hi yo humela ti-charles kasi loko ni sungula nga tirha na milungu wa mina a ku ri 1 room se ni kota ku yi extenda yi fika laha and then na sure ku ya ta mahlweni yi fanele yi kula ku fika hi laha milorho ya mina yi nga kona na swi kota ku tihanyisa swinene. Vanhu loko ri xili va vulavula va sola va teka leti va teka letiya kambe Shongi a swi n'wi endlanga leswaku a languta ndzhaku eka ntirho wa yena. Vanhu va hlupha munhu wa hlupha swinene loko munhu a kha a ri sweswi ni dyondze ku hava ntirho wa n'wanuna cause mintirho yi le ku kaleni munhu a endli swilo lexi a tsakisaka mbilu ya yena a nga tsakisi vanhu ku loko a hi loyi a hi ku tsakisa vanhu a hi ta mina loko ri mina a ni ta va ni nga ri ku tirheni especially hi ku ya kwalaha gangeni ri ni va voni kha ni tshama ka rona na loko vanhu va vo yingisela swa ku mani ri yini a ni ta vulavula nga ri ku tirheni mara a kha ni nyikiwa hlohlotelo mana mina va ku i nga yi hi vanhu endla leswi wena i lavaka swona ni tsakelaka swona ende himpela ni endle leswi ni lavaka swona ni tsakelaka swona munhu a nga yi hi ku vanhu va ta ku yini a endle leswi yena a vona ku swa wa swi fikela loko ku ri ku yena swi n'wi karhati a yi loko a driver tiraka a nga vi na challenge yo karhi a endle leswi a swi lavaka na vavasati va maka tiyindlu sweswiwani. Shongi na yena ku na leswi a lavaka ku swi fikelela evuton'wini tanihiloko ku ri munhu loyi a vekelaka ti-tiles a ri wansati. Mina ni lava ku ti vona ni kha ni fikelela kule ni kha ni vitaniwa ka tithandara ta mfumo ni tirha hi ku tanihi van'wanyana vavasati ni va na movha wa mina loyi ni nga ta va kha ni rhwala vatirhi va mina ni kha ni tisa ku antswa ka ngopfungopfu ka vavasati ni tisa ku antswa ku mintirho yi le ku kaleni swilo swi cinca na hina vavasati hi nga ha tekeriwi hansi hi tirha ku fika laha swilo swi nga ta va swi ri kahle hi tisa miti ya hina yi antswa na hina vana vavanuna va nga hi tekeli advantage hikuva vavanuna va khona nkarhi wun'wanyana swi le ku riha mali se swi kahle ku munhu a tiyimayimela munhu a va a kha a tirha. Loko u ri wansati wa tshama hi mavoko a redzi wena van'wana vavasati va le ku yimayimeni a hi tweneni xitori xa Isabel. Hi mina Isabel Maleko kwala ka Bongela Ngwanyameni hi ntirho ni tirha ku endla ti-bridge sweswi mi ni vona ku kwala ni va ni kha ni ri ku tirheni ni tirhi na ti tirhela ti-mesh na endla swilo swo tala na swi kota ni ri n'wansati ni titani a ni chavi ntirho ni hi ku loko i chava i ta dya yini la South Africa ku a ku na mintirho ni wo fane i khomokhoma ku at least vana va tlela va dyile. Ku na vaxisati lava nga lo tshamela makaya hi ku ka va nga tsakeli ku tirha mintirho leyi nga taleriwa hi vaxinuna u nga va tsundzuxa yini? Okay ka vanhu lava nga tshama kaya like va tibyela ku mintirho leyi yi tirhaka hi vanhu va xinuna va nga yi tirhi eka vona nga va byela ku ntirho i ntirho as long ntirho lowu ku nyika mali u kota ku dya maka loko wa ha yimela lowu i tibyela ku maybe ni na qualification yo karhi ni ta tirha wona swi endla swi ku teka 20 years nge se tirha eka mhani hinkwawo Afrika-Dzonga a hi tirheni hi tirhela vana va hina a hi phuxeni kwala hi kota ku phusha kona hi nga tshami hi mavoko a hi making sure ku ri loko rixa ku vi na lexi hi xi endlaka ku at least vana va hina va kota ku va va kula. Ya vavasati va khoma la ku hisaka Tinyiko Baloyi i IT technician eka SABC. Vito ni Tinyiko Baloyi ni huma tikweni leri tivekaka ku hi le Salema hansi ka le ka Xikundu i Saselamani loko ri hilerini tiko mara ni ve ni rhurhela ka Malamulele kwala lokixini a Salema ka ha ri kaya nakona a ku zangi ku va na ku cinca na loko no va ni suka la ni nga kona sweswiwani ni ya Salema tanihiloko ni kha ni ya kaya. Ni joine SABC hi 2011 February tanihi mulunghisi wa tintambu leswi swi vula ku IT technician hi leswi ni tirhaka hi swona la ka SABC a Polokwane. Ku na swiyenge swo hambanahambana swa ti-technician la SABC ya nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga. IT technician yi broad kumbe ni ta ku yi entile hi Xitsonga
that's if ni vulavula Xitsonga xa ku hlantsweka ni ta ku yi entile ku na ku u nga va kha u tirha hi tintambu ku lunghisa nkarhi wun'wani ma swi twa loko mi kha mi yingisela Munghana Lonene va ku ri hi na problem ya vuthekiniki va kha va vulavula maybe va ri na problem ya ku maybe ti-microphone ta vona kumbe tintambu ta vona kumbe va koti ku connecta na van'wanyani lava nga le ku haxeni va ri handle then va kota ku fonelana na hina hi kota ku va lunghisela swona ku na ku u va kha u tirha hi ti-network ku va ku u kha u tirha na hi ti-server minkarhi wo tala a wu talangi ku va u kha u ta a studio ku na ndhawu leyi vitanaka server room ti-server ti va ti ri laya u kota ku tirha na tona leswi swi endla ku ri hinkwayo information leyi va ku yi kha ya moyeni yi va yi kha yi storeka laya loko ku na xin'wana mi kuma ku xin'wana xi nga haxiwa lembe leri nga hela hi January kumbe leriya 3 years back 4 years back ni nga ha xi kuma swi te njhani mi tikuma mi ka mi ri IT technician laha ku nga taleriwa hi vavanuna ka ntirho lowu hi tirhaku ka wona a swa ha fani na khale loko u fanele u tirha ntirho wa ku fana na wu technician vana va tibyela ku i ntirho lowu endliwaka hi vavanuna ntsena mara ka namuntlha i ntirho lowu na vasati va nga involved ka wona mina I will say ku ri ntirho lowu loko ni ze ni va interested ngopfu ka wona ni kule ka ndhawu leyi ni kumaku kaya ni kurise papa mina a va ta ku byela ku ri a ku na ntirho wa n'wanuna ku na ntirho wa n'wansati so xin'wana na xin'wanyana ha xi endla ene ni kule ni nga ri na vabuti so loko hi kha hi tirha u kuma ku ni fanele ni tolovele ku endla ntirho wa mavoko ene ni tolovele ku tirha ntirho lowu fanele ku endliwaka hi vavanuna na lowu endliwaka hi vavasati for example a wu ta kuma ku va ni hlantswisa movha a kaya ene kuma ku swo tala mi ta ku tshwa ku movha a nge hlantswi n'wansati ku fanele ku hlantswa n'wanuna so mara a wu say ku papa hi vona va nga ni inspire na ku ni tikuma ni kha ni chuza career ya ku fana na ntirho lowuwani hi leswi a kuma ku loko va kha va vulavula na wena hi kona every day a wu kuma ku u twisisa ku ri u nge tshami u relaxa ku leswi swi fanele swi endla hi n'wanuna leswi fanele swi endla hi n'wansati ntirho i ntirho loko wena u wu tsakela u khoma kahleni u va na passion ka wona then u kota ku endla ene xin'wanyana challenge leyi nga va kona ka ku u kuma ku u tirha ka industry ya ku ntirho walowo i ntirho lowu nga talela hi vavanuna I remember loko ni sungula ku nghena ni joina SABC a ka ha tele ngopfu vanhu lavakulukumba va ku i khale va kha va tirha la ene a va ri na believe yaleyo ya ku ri twisa ku ri loko u ri technician u fanele u va wa n'wanuna u nge tirhi ntirho walowo u ri n'wansati so a va ta ku undermine tanihi n'wansati loko u fanele u lava ku endla ntirho va nga lavi na ku u va pfuna mara hi mhaka ku ni na passion ya leswi swi endlaka u ringeta ku va hlamusela u ringeta ku u va tshineta kusuhi na wena ku va kota ku swi twisisa ku swilo leswiwana swi fanelanga swi endla hi n'wansati ntsena va hela se u kuma ku se vanhu va lava hi vo se va lava ku hita ta va pfuna a va ha ri na mhaka na ku u n'wansati van'wana va ta ku byela ku u nge tila ntirhweni n'wansati why i mbala tiburuku hi mhaka ku ntirho wa mina ni fanele ni tshama ni mbale tiburuku minkarhi wo tala n'wansati u fanele a mbala tirhoko swa ku fana na sweswiya naswona se a va talele hi vukhale ngopfu a hi tweni leswaku tinyiko u lava ku fikelela yini tanihi IT technician eka nkarhi lowu taka ka career ya vu-technician kumbe ntaku ya IT as a whole na tikuma siku rin'wana na mina ni ri na khampani ya mina a ni lavi ku tikuma ni kha ni tirhela khampani yin'wanyani kumbe government ku ya mahlweni na ta kuma mina ni kha ni owner khampani maybe a bigger khampani ya IT leyi nga ta va kha yi va involved hi swilo swa ku hambanahambana leswi nga under IT swi nga under technology because technology xin'wanyana yi kula every day so namuntlha leswi humelaka namuntlha a hi leswi swi humelela tolo so na ta tikuma ni ri na khampani leyi nga ta va yi ri well known in South Africa or overseas if needs be loyi i Gavaza Sisinyana u dumile swinene eka TikTok kambe vito ra kwera mampela i Tinyiko Precious Mangwane i resident engineer eka yin'wana ya tikhampani ta ti-construction lwangalani i Tinyiko Precious Mangwane aka Gavaza Sisinyana u tala van'wana ni sure mi tiva hi Gavaza Sisinyana ni tswaleriwe a Ilim aka village ya le Mpheni amavhendeni mi nga hlamali ku hi tiva ngopfu Xivenda hayi lo tswariwa ngopfu hi hanya ngopfu na mavhenda ni rhandza ngopfu Misawu swinene ni munhu wo tshama ni titsakerini yena Gavaza Sisinyana waloye na Tinyiko u tshamisa sweswiya swo tshama titsakerini
Sweswiwani ni tirha as a resident engineer. Ni sungule ku tirha last year as a resident engineer, nkarhi lowun'wana a ni ri land surveyor. Ntirho lowuwani wa resident engineer wu taleriwe ngopfu hi vavanuna, a wu olovangi. I ntirho lowu wu lavekaka ngopfu, nkarhi wo tala ka tikhampani to hambanahambana va lava ku ri vavanuna, but mina na kota ku ri ni swi handla hi ndlela ya kahle hi mhaka ya personality leyi ni nga na yona, cause na personality leyi ya vavanuna. That's why mi kuma ku ri ni le ka position leyi ya vu RE. I yini xi nga ku hlohlotela leswaku u hlawula ku va eka field ya engineering u ri wansati? Ni hlawule ku va ka field leyi ya hina ya engineering hi mhaka mali swa boha. A ni twa nga ku loko u ve engineer u va munhu wa timali munhu ta wena. That's why ni choose engineering field. But xikulukumba lexi xi nga ni hlohlotela swinene i vamakwavo wa mina. Ku na vamakwavo van'wana va nga endla engineering. Xikolo xi le ku va tirheleni swinene. Leswi swa ku xikolo a xi ku tirheli a hi swin'wana hi swi twa hi n'wina, but mina xikolo ni vone xi kha xi va tirhela swinene and va ri ka engineering field. So one of my sibling u endle town planning, so even ti byela ku ri na mina ni la ku va ka field ya fana na yena. That's why ni decide ku ri ni la ku endla land surveying because hi tirha hi misava. So ivi swi ni hlohlotela swinene ku ri hayi na mina ni nga va ka field leyiwani, na mina ni nga fuma siku rin'wana. And vona hayi va le ku exceleni swinene ka engineering field as long as u ti byerini and u ri dedicated. Hayi swilo swi famba kahle. So hi swona swikulukumba leswi nga ni hlohlotela swinene, mara xikulukumba ngopfu a ku ri timhaka ta mali. Eminkarhini ya ku tala vavanuna a va la ku pfumela kahle ku va rhangeriwa hi vaxisati. Disadvantage ya ku va ka field ya mina or ka position leyi ni nga ka yona as an RE la ka company leyiwani i ku kuma ku ri ni fanele ni ya sungula project cause ntirho wa mina kahle i ku ni inspect ntirho lowu nga endliwa hi contractor, and u kuma ku ri i vavanuna lavakulukumba lava va nga ku running ka project liya. So loko ni fika va vona xinhwanyetani xi tsanana a ku ya va RE ya hina lowuwani, and then later on loko se hi ri ku tirheni va realize ku ri eyi sesi lowuwani tlharihe ngopfu man, mara ba kota ku ni tsan'wa vanhu va kha va languta age ya mina cause na ha ri ntsanana. Va languta na ximirhani ku ri halowani a nge koti ku tirha na yena, but ntiyiso i ku ku tsan'wa ha tsan'wiwa, mara loko se hi kha hi tirha swin'we a fieldini a swa ha ri easy ku ri ni tsan'weka cause ni munhu un'wana na personality yin'wana ya strong ya powerful ngopfu asayitini. A ni chavi vavanuna, ni dila na vona man to man. Engineering yi nga va na nseketelo wa antswa hi ndlela yini eka vaxisati? Hi ku twisisa ka mina ni twisisa ku ri engineering industry yi nga va into a better support hi ndlela leyiwani. Vavasati va disadvantaged swinene ka field ya hina ku tlula vavanuna. The same way vavanuna or vanhu lava va ownaka tikhampani va hleketaka ku ri vavanuna hi vona va ri voxe va nga kota ku endla swilo swo karhi ka industry ya hina. Is the same way na vavasati va fanela ku tekiwa xisweswo, a va hi treat ku ringana vavasati na vavanuna, va va nyika chance. Loko vo va nyika a fair chance ya ku ti prove, ni twisisa ku ri hina as vavasati na hina hi nga ya kule. Because loko u cheka ka statistics u kuma ku ri engineering field yi tele ngopfu vavanuna ene lava va nga humelela ngopfu i vavanuna. Why vavasati ku nga vi vona na vona va nyikiwa ku chance na hina hi va ka statistics xa hina xi va henhla, va ku vavasati ka engineering va le ku humeleleni swinene. So a ni fila ku ri hi nga nyikiwa chance hi ndlela yaleyo hi kota ku ti bettera na hina hi ti prove ku ri na hina we can be more than vavanuna, na hina ha swi kota swilo swo karhi ka engineering ku tlula vavanuna. I swilo leswi mina ni swi navelaka. Lawrence Kwakwa u lava la ku nga ku pfureni ka Malangavi a fika Matima. Avuxeni, mi vulavula na Lorraine Kwakwa from Fire Station Giyani. I've been working here from 2018 up until now. A ni navela ku ringeta swilo swa different leswi vanhu va swi chavaka, cause ni hlangana na ti-accident to tala la patwini, and then ni kuma ku vanhu a va fiki fast na ku
hi busy hi le ku chekeni ka ku tekeni ka ti-picture than ku yi fonela vanhu se mina ni enjoya ku ni pfuna community ku vanhu va kota ku va safe. Vamana lava na ku tikarata ka vona eka mitirho leyi va yi tirhaka mintlhontlho yi ta tshama yi ri kona. Ti-challenges ha hlangana na tona but hi kota ku dyelana na tona as we work as a team. La station za hina hi tirha swin'we a ni zanga ni kuma nsati wun'wana a ku yena u tsandzeka ku endla swin'wana hi mhaka ya ku hi ya n'wansati hi va yi tiyimiserini ku tirha ntirho lowu hi wu tirhaka. Ku va a ta kota ku pfuna vanhu lava nga humelela hi nghozi, Lorraine loko a fika eka xivandla lexi ku nga endleka nghozi u teka ku chava a ku veka le a sungula ku tirha ntirho. Mina as a person loko ni fika a sinini ni fanele ni make sure ni ku ni va calm ni kota ku pfuna munhu loyi a nga vaviseka. Afterwards mina ni ta kota ku pfuneka ku na vanhu lava hi kota ku vulavula na vona ku at least yi kota ku va yi ri right. Loko hi vona vanhu va ku tala va humelerini evuton'wini a swi ngo va olovela eka riendzo ra vona a va hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana. Ti-challenge ti kona hi ku a ko tala loko munhu a kha a tirha mitirho wo fana le a daka hi ku na laha daka ri va kha ri mixiwa hi ko tala ku va ku na ku jaja ku swilo leswi swi fanele swi tirha hi n'wanuna. Swiphiqo leswi hi hlanganaka na swoho laha ntirhweni i timhaka ta ti-emotional stress, ti-case ta hina ta onha miehleketo, ku va hi kota ku va hi ri kahle laha xiphoriseni ku na ti-service leti hi ti kumaka kusuka ka ti-psychologist ta hina na unit leyi va ngo ya EHW, Employee Health and Welfare, hi yoho yi kotaka ku hi pfuna va ta vulavula na hina va hi khansela. And then xin'wanyana i ku ri loko hi ri ku tirheni vavasati lava hi tirhaka na vona u kuma ku ri loko va pfule case u ya yi teka u yi sungula hansi u yi tirha hi ku hetiseka. Van'wanyana va voho va hetela va vuya va fika va ku ri a va hi lavi case laha se va nga tirha muhaxi u swi vona ku ri nkarhi wun'wana ni kuma dyambu ri hisa ri ba u hi teka hi matimba ku ri n'wansati loyi leswi a nga hlangana na swona swa vava hi mani n'wi tirhela hi mani tirhela community mara ka mundzuku va vuya va ku va lava ku draw case swi heta matimba muhaxi swa demoralize swinene swi heta matimba mara a yi give up hi ya mahlweni na vona ha vulavula na vona hi va encourage mara ku na ku van'wanyana va hetela kuma ku ri va tibyela ku hawa musi hi mehe u karata hi yini ha tikuma tinhlamulo ta swo va ku byela ku u karata hi yini wa hi ku hi mehe swi humelele mehe. Ti-challenges leti hi hlanganaka na tona ngopfu ka construction or ka field leyi nga ka yona i community yona yi nga challenging swinene. Ti-challenge tona ti kona leti ni hlanganaka na tona loko swi ta ka vatirhikuloni a ni ma swi tiva ku entirhweni wun'wana na wun'wana loko wa ha ku sungula tanihi ku na rimbewu ri va ri hambanini ngopfu na lava ni tirhaka na vona so van'wani va fika va lava ku vona ku kahlekahle u tele ku tirha kumbe va lava ta ku lan'wisa na kumbe kuma ku nkarhi wun'wani wa tshika hlangana ku rhobana nkarhi wun'wani ku phikizana so tanihi ku i tekeriwa advantage ku i munhu wa xisati. Mintlhontlho kumbe ti-challenges leti ni hlanganaka na tona as a technician ka industry leyi nga talela hi vavanuna i ku a wu kumeki va ku tshemba loko u kha u endla ntirho especially loko wa ha sungula u kuma ku loko u kha u tirha va sala hi le ndzhaku va chekisisa ku u endli swona na. Muyingiseri lawa hi wona makumu ya documentary leyi a wu yingiserile ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava hoxeke xandla leswaku documentary leyiwani yi humelela. Ni rhandza ku khensa na wena tanihi muyingiseri loko u endle nkarhi wa ku va u hi lomba tindleve u yingisela documentary leyi. Ndzi khensa mufambisi wa minongonoko eka Munghana Lonene FM Makombandlela Rosana Rose Chabalala loko va ndzi tshembile eka documentary leyi. Ndzi khensa na executive producer ya documentary i mani loko nga ri Cecil Puledi Ruth Maphophe loko va ndzi tshembile ku va ndzi mi tisela documentary leyi eka siku ra namuntlha. Tsundzuka leswaku documentary leyiwani yi kona eka YouTube channel ya Munghana Lonene FM Makombandlela nakambe yi ta tlanga hi Ravumbirhi hi awara ya 12 ku ya fika awara ya 1 eka SABC Plus na DTT channel 8 ya SABC. Mina ni Jara Mhlengo Mafosi Try by Force kwala eka Munghana Lonene FM Makombandlela.
a hi hlangane hi sonto wo hetelela wa n'hweti ya Khotavuxika loko ndzi ku tisela yin'wana documentary leyi nga ta va yi langutene ngopfu na vantshwa va Afrika-Dzonga. Loko u lava ku va xiphemu xa documentary leyi landzelaka u ri muntshwa wa Afrika-Dzonga loyi a tisaka ku cinca emigangeni, ku nga va ku ri hi ti-project to karhi kumbe swin'wana na swin'wana leswi tisaka ku cinca emigangeni, u nga hi khumba hi ku rhumela email eka chawuketf@sabc.co.za. Gime